Horoskop za mjesec oktobar, astrolog Željka Knežević. Ovan, dragi ovnovi, sami početak mjeseca može kod vas da izazove neki vid tuge. Nema potrebe da brinete jer je to samo prolazna emocija. Mnogi ovnovi mogu imati dosta energije i poletnosti za rad i neke nove planove da imaju. Iako stalno nešto radite, vi trenutno ne vidite neki veći napredak, pa ne pridikujte, jer na kraju će vam se sigurno isplatiti sve to. Emotivno Venera od 10. oktobra ulazi u Strilca i vas postiče na akciju ako ste slobodni. Ako ste neodlučni, vjerujte u svoju intuiciju koja će vam pomoći da odlučite. Zauzeti ovnovi trebaju biti sigurniji u svog partnera i ne praviti ljubomorne scene. Kada je zdravlje u pitanju, jedini problem vam mogu praviti negativna razmišljanja i da vas ponese neka tuga, pa budite optimisti, veseli i obradujte sebe nekom promjenom. Bik. Dragi bikovi, početkom mjeseca možete biti dosta nervozni u poslu, da vam se čini da ništa ne ide kako ste planirali. Bitno je da radite, da logično razmišljate, da planirate uvijek unaprijed. Najbolje je da ne dozvolite drugima da vam se miješaju u posao, jer vi vjerujete samo u sebe i svoje sposobnosti, što i nije loše. Bilo bi dobro da prestanete drugim osobama nametati svoje mišljenje i stavove, jer vam je lakše da promijenite sebe nego druge oko sebe. Emotivno su moguće turbulencije uslijed nedostatka pažnje koju tražite i očekujete od drugih, a pritom vi nemate balansa kada su emocije u pitanju. Uvijek stavljate sebe na prvo mjesto, umjesto da iskreno popričate sa partnerom i razriješite taj problem. Slobodni bikovi mogu imati interesantno poznanstvo za ozbiljniju budućnost. Kada je zdravlje u pitanju, moguća je depresija, problemi sa psihom i hroničnim bolestima, pa povedite računa da se opustite. Blizanci. Dragi blizanci, sva vrata su vam otvorena kada je posao u pitanju i svi vaši planovi i projekti nailaze na podršku nadređeni, pa trebate iskoristiti sve to maksimalno. Kako je vaša planeta Merkur retrogradna do 18. oktobra, vi ne donosite odluke, već samo isplanirajte, pa kada krene direktno, onda možete i potpisivati i pokrenuti vaše projekte. Iako su vam zvijezde naklonjene, nemojte sjediti skrštenih ruku, već se i vi trebate pokrenuti da bi uspjeh bio potpun. Emotivno kod osoba koje imaju partnera sada vas može gledati i sve vam želje ispunjavati, gdje vi okom, on skokom. Nije potrebno da mnogo analizirate svoje i njegove postupke, već se opustite i uživajte. Slobodni blizanci trebaju više da se kreću u javnosti i kulturnim dešavanjima, da bi upoznali srodnu dušu. Kada je zdravlje u pitanju, vama je potrebno pravilno disanje, meditacija i boravak u prirodi. Sretno u svemu, astrolog Željka Knežević. Treća dimenzija, pretplatite se na naš kanal. Hvala vam.